Nongeye guikaze bakunzi ibyegeranyo mutegurirwa nanjye Journaliste G Bruce. Munsi tugiye kuzengurukana isi turebera hamwe ibyaranze umwaka wa 2024-2025, ariko mu gisata cy'imikino ndaza kwifashisha imibare n'ibimenyetso niba umukunzi wa APR FC, Rayon Sport, Manchester United, Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich n'andi ma ekipa agiye atandukanye. Icyo usabwa no gutera agatebo ni nka kuvira imuzi n'imuzingo ibyaranze uyu mwaka w'imikino. Nuyikunda kandi iyi video wibuke kubanza gukanda subscribe mutarayikanda, like, share ndetse na comment. Ibyanyu ni ingenzi. Nk'ibisanzwe ngewe ugiye gutegurana ndetse nkanakugezaho nitwa Journaliste G Bruce. Ikaze kuri mwese. Munyemera ibyaranze umwaka w'imikino tubereye muri shampiyona y'u Rwanda ku basore b'ikipe y'ingabo z'igihugu, ndavuga APR FC ku nshuro gatandatu yikurikiranya kuri wa gatatu yongeye kwegukana igikombe cya shampiyona kiba n'igikombe cyayo cya 23 kuva mwaka w'1993 ishingwa bwa mbere. Ibi bije nyuma y'ihangana ryayihuje na mukeba wayo bibiye byose Rayon Sport mu minsi ya nyuma y'iyi shampiyona, ariko ku munsi wa 29 nibwo bisa nk'ibyasobanutse. APR FC yizera kwegukana igikombe cya shampiyona mbere yuko ikina umukino wa nyuma usoza iyi shampiyona. Ariko mbere yuko nerekeza ku munsi wa nyuma shampiyona y'u Rwanda, nyemera mbanze nkubwire ko imitima ari mu gitereko ku bakunzi ba Rayon Sport mbere y'umunsi wa 28 wa shampiyona, ubwo Rayon Sport yerekezaga i Bugesera kujya gushaka y'amanota 3 agomba kwifasha gukomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona. Mbere y'uyu mukino Rayon Sport yerekeje i Bugesera irusha APR FC inota rimwe ku rutonde rwa shampiyona. APR FC nayo yari yerekeje gukina n'ikipe ya Gorilla Football Club itari yakwizera kuguma mu cyiciro cya mbere. Abenshi babyibuka ko umukino wa Rayon Sport na Bugesera waje guhagarika utarangiye biturutse ku mvururu zatejwe n'abafana cyangwa se abakunzi ba Rayon Sport, naho APR FC ku rundi ruhande itari yemerewe gukora ikosi ryari ryose yaje kwitwara neza itsinda Gorilla Football Club igitego kimwe ku busa, maze bituma ica kuri Rayon Sport ikinini cy'amanota 2 by'agateganyo mu gihe ari gitegereje ibigomba kuva ku mukino wa Rayon Sport na Bugesera. Umujinya n'agahinda ku maso y'abakunzi ba Rayon Sport byagaragariraga buri wese batari bishimiye imisifurire ubwo umukino waje guhagarikwa Rayon Sport imaze gutsindwa na Bugesera ibitego 2 ku busa. Nyuma yaho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda riza kwanzura ko umukino ugomba gusubukurwa ku itariki ya 21 byari ku wa gatatu, maze ama ekipe yombi yamaze gutegeka ko nta mufana n'umwe ugomba kugaragara kuri uyu mukino. Icyizere cyari cyinshi ku bakunzi ba Rayon Sport, bumvaga ko bagiye gukora comeback bakabasha kwishyura ndetse bakanatsinda. Gusa siko byaje kugenda kubera ko baje kubasha kwishyura igitego kimwe, ariko birangira batakaje amanota 3 nyuma yo gutsindwa na Bugesera ibitego 2-1. Bidatinze umunsi ubanziriza wa nyuma, ndavuga 29 shampiyona, ikipe ya Rayon Sport yongeye gutsindwa abakunzi bayo, maze yongera kugaragaza ko idafite ubushobozi bwo gutwara igikombe cya shampiyona ubwo yajyaga kunganya n'ikipe yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri, ndavuga Viziyo yari yaramaze kumanuka. Naho APR FC yagomba gukosora amakosa yari amaze gukorwa na mukeba wa Rayon Sport, maze APR FC ishimangira gutwara igikombe cya shampiyona agatsindaga ikipe yamuhaze igitego kimwe ku busa. Umunsi wa nyuma ntacyo rukivuze kubera ko nyiri igikombe yaramaze kuboneka, ahubwo icyagomba gukorwa no gukeza ndetse no kumushyikiriza igikombe yari yakoreye mu birori by'akataraboneka byabereye muri Stade Amahoro. Kuri wa gatatu APR FC nibwo yanyagiye Musanze Football Club ibitego 3-1, ibitego byose byatsinzwe na Ruboneka Jean Bosco, maze APR FC yegukana igikombe cyayo cya 23 mu mateka. Nyuma y'umukino abakunzi ba APR FC barizihirwa ubwo bataramirwaga n'abahanzi babiri byamamare kuva muri Uganda, ndavuga Jose Chameleone ndetse na Wizo Manizo hoze mu itsinda rya Good Life. Byinshi abakunzi b'umupira w'amaguru bakomeje kwibaza ni irukanwa ry'umunyaserbia Darkonovic watozaga APR FC mbere y'imikino 3 ya nyuma ya shampiyona. Nyamara umutoza yari yafashije kwegukana igikombe cy'amahoro kizwi nka Peace Cup ubwo batsindaga Rayon Sport ku mukino wa nyuma ibitego 2 ku busa. Gusa siyo nyine yirukanye umutoza kuko na mukeba wayo Rayon Sport mu kwezi kwa 4 yirukanye umutoza w'umunyabrazil wayitozaga Robertinho Richard Oliveira bamushinja umusaruro muke. Gusa ibitarahuriyeho na bose, abenshi babonaga ko uyu mutoza yari gifite byinshi byo gukora muri Rayon Sport. Ibi bisobanuye ko APR FC yegukanye igikombe cya shampiyona y'u Rwanda iyo bereye 67 ku mwanya kabiri haje Rayon Sport na 63 na AS Kigali ku mwanya gatatu na 49, ku mwanya kane haje Police Football Club n'amanota 45. Amakipe abiri isabone tikiye kuzaherekeza mu marushanwa nyafurika mwaka utaha ni APR FC yegukanye igikombe cya shampiyona izerekeza mu marushanwa ya CAF Champions League na Rayon Sport izerekeza muri CAF Confederation Cup. Amakipe abiri amanutse mu cyiciro
cyiciro cya kabiri ni Muhazi United yaje ku mwanya 15 ndetse na Vision yaje ku mwanya 16 ari nabo wanyu. Ba rutahizamu bayoboye bandi mu gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda bayobowe n'umunya Nigeria yitwa Omar Abba yatakira ikipe ya Bugesera Football Club aho yatsinze ibitego bigera kuri 18. Ku mwanya kabiri haza rutahizamu w'Abareyo nyuma y'imvune y'igihe kinini yagize ariko ntabwo yagize ajya kure yitwa Folonganye n'umunya Senegal aho yatsinze ibitego bigera kuri 13. No ku mwanya gatatu haza rutahizamu wa APR FC yitwa Cheikh Jibril Ouattara n'umunya Burkina Faso yatsinze ibitego bigera kuri 12 ariko mwibutsa ko uyu nguyu yakinnye imikino itageze kuri kimwe cya kabiri iyo yagombaga gukina bitewe nuko yasinye muri APR FC mu mikino yo kwishyura gusa. Ku mugoroba kuri wa gatanu nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rizwi nka Ferwafa ryashyikirije ishimwe kuri bamwe mu bakinnyi bitwaye neza muri uyu mwaka w'imikino. Bimwe muri ibihembo byatanzwe birimo Best Player of the Season cyangwa se umukinnyi mwiza kurusha abandi mu mwaka w'imikino. Igihembo cyawe n'igena Clement akaba ari umudefenseur cyangwa se myugariro wa APR FC. Coach of the Season yabaye Dalkonovic uretse kwirukanwa na APR FC yatozaga, naho top scorer cyangwa se umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi yitwa Omar Abba akaba ari rutahizamu wa Bugesera FC. Naho Best Goalkeeper of the Season yabaye Sebwato Nicolas kari umwizamu wa Mukura Victory Sport. Naho igihembo cy'umukinnyi mwiza mu bakiri bato cyahawe Serafin Hussein akaba akinira Amagaju FC. Naho igitego cyiza cy'irushanwa cyahawe rutahizamu wa Rayon Sport yitwa Biramahire Abedi. Nabavuga ibyaranze umwaka w'imikino no mu Rwanda umuntu atagarutse kwihangana ry'abavugizi abasesenguzi bakaba n'abafana bakomeye cyane b'ama ekipe yombi. Ndavuga ku ruhande rwa APR yitwa Jangwani cyangwa se umwite Jangwanovic, hakaza Wasiri aka Tangaza ku ruhande rwa Rayon Sport. Aba bombi bazamuye ambiance y'umufana, ibitangazamakuru bibone inkuru ari nako ihangana riva kuri aba bombi rikajya no kuma ekipe yabo nyirizina. Naho twekije imikino y'amaboko abakunzi ba APR Basketball Club ubwo ari bihibye byasabye kwitabaza amasegonda ya nyuma kugira ngo umunyamerika bacungura atsinda amanota 3 ahita berekeza mu marushanwa nyafurika azwi nka BAR azabera muri South Africa, maze BK Arena yose iraguruka itangira kurimba izina Obadia Noel. Naho twurikije ku mugabane wa Afurika ekipe ya RSB Berkane yo muri Morocco yegukanye CAF Confederation Cup ubwo yatsindaga Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania kuri aggregate ibitego 3-1 mu mikino ibiri yabahuje. Kuri cyumweru ikipe ya Pyramid yo Misiri yegukanye igikombe cya CAF Champions League nyuma yo gutsindira ku mukino wa nyuma ikipe ya Mamelodi Sundowns yo muri South Africa. Mu mukino ubanza aya makipe yombi yari yanganije muri South Africa igitego 1-1. Muri umukino wo kwishyura ekipe ya Pyramid yatsindiye Mamelodi Sundowns waje ibitego 2-1 harimo igitego cyatsinzwe na rutahizamu wabo w'umukongomani Fiston Karara Mayere. Benshi mu bakunzi ba APR FC ikipe ya Pyramid barayibuka neza cyane kariyo kipe yabasezereye mu mikino y'amajonjero gushaka itike yo kwikiza muri aya marushanwa ya CAF Champions League. Munyemiri mu byaranze umwaka mu mikino sezo ya 2024-2025 twekeze ku mugabane w'Urayi aho tugiye gura muri shampiyona ikomeye kurusha izindi ku isi izwi nka English Premier League. Ikaba ari shampiyona y'igihugu y'Abongereza yashyizweho akadomo ku ya 25 Gicurasi umwaka wa 2025 nyuma y'imyaka irenga 4 byasabye ko kipe ya Liverpool de Cops nundi ari nayo yaherukaga kwambura igikombe Man City muri sezo ya 2019-2020. Ekipe ya Liverpool yisubije kuzo muri sezo ya 2025 yizuza igikombe cyayo cya 20 gituma ayo na Manchester United arizo kipe zisangiraga yego nk'amakipe afite ibikombe byinshi kuruta yandi mu gihugu cy'u Bwongereza. Ku mwanya kabiri turasanga kipe ya Arsenal de Gunners yasoje shampiyona ifite amanota 78 bitumirishwa n'iya mbere ariyo Liverpool amanota 10. Ibi bituma ekipe ya Arsenal de Gunners zimundi rimaze imyaka 2 yegukana uyu mwanya wa kabiri, bituma abafana bayo bakomeza kwibaza igihe bazegukana igikombe. Nyamara ikiragano cy'umutoza Mikel Arteta umaze imyaka irenga 7 muri ekipe yarasizanije abakunzi bayo yuko muri sezo ya 2024-2025 nta kabuza bagomba kwegukana igikombe, ariko ntago byaje gukunda. Ku mwanya gatatu turasanga ekipe ya Man City cyangwa se Manchester City yasoje shampiyona ifite amanota 71 hagizwe icyabazwa umutoza Pep Guardiola umaze imyaka irenga 12 atoza ekipe ati nta kabuza uyu ni umwaka wa mbere mu bimuye nawo mu mateka mu makipe yose nagiye noza haba FC Barcelona, Bayern Munchen na Man City ntoza kuko ibikombe byose birenga 4 hataniye na kimwe bashe kwegukana. Nyamara ekipe ya Man City imaze imyaka irenga 4 ariyo kipe yonyine itwara igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza. Ibi bitabisobanura ko amakipe yabashije kubona itike direct zerekeza mu marushanwa y'Uburayi nka Champions League mwaka utaha ari eshanu za mbere ndavuga Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea ndetse na Newcastle. Turibagiwe ikipe ya Tottenham Hotspur yabonye iyi tike nyuma yuko itwaye irushanwa rya Europa League turibuze kugarukaho.
reka mbwire ko rutahizamu wasoje shampiyona y'Abongereza yobe abandi mu gutsinda ibitego byinshi wewe na Mohamed Salah no munya Egypt watakira Liverpool. Uyu we yakinye imikino yose uko yakabaye atsinda ibitego 29. Akurikiwe na Alexander Isaac we yatsibye imikino 4 atsinda ibitego 23. Ku mwanya gatatu turasanga Erling Brot Haaland uyu biteye n'ikibazo cy'imvune yasibye imikino igera kuri 7 yose atsinda ibitego 22. Ku mwanya wa kane turasanga Bryan Mbeumo ni rutahizamu wa Brentford nawe cy'imikino yose uko yakabaye ayitsindira ikipe ibitego bigera kuri 20. Akaba bisangiye na rutahizamu wa Nottingham Forest nawe yatsinze ibitego 20 na wundi yitwa Chris Wood iyo yasibye imikino 2 ya English Premier League. Bamwe mu bakinyi basezeye makipe yabo bakindaga tuzongera kubona mu mwaka utaha wewe n'umubirigi Kevin De Bruyne imyaka 33 yakina amakipe agiye atandukanye arimo Werder Bremen, Wolfsburg, Chelsea ndetse n'ikipe y'Ububirigi. Yagiye muri Man City mu mwaka 2015 yakina imikino irenga 422 yatsinda ibitego 108 atanga imipira ivamo ibitego 172. Yaramaze imyaka irenga 10 muri ekipe ya Man City. Biravuga ko umwaka utaha bakina mu ekipe ya Napoli yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho Manchester United abakinyi batatu bayisezeye tuzongera kubona muri sezitaha wewe na Christian Eriksen imyaka 33 akarumya Denmark akiniye amakipe agiye atandukanye arimo Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur naho yamenyekanye cyane ndetse na Inter de Milan muri Manchester United muri season ya 2022. Hakaza umunya Brazil Carlos Henrique Casemiro ni umukinyi w'imyaka 33 n'umukaseri ukomeye cyane wakiniye amakipe agiye atandukanye ariko cyane cyane yamenyekanye muri Real Madrid yivuye mu mwaka 2022 kiza muri Manchester United yatsinze ibitego 29 mu mikino irenga 222 yakiniye iyi ekipe. Hakaza umyugaro w'umunya Sweden yitwa Victor Nilsson Lindelof n'umwe mu bamaze igihe kinini muri ikipe ya Man United kubera ko yerekejemo mu mwaka 2017 ngo ave mu ikipe ya Benfica Lisbon mu gihugu cya Portugal. Bivuze ko yaramaze imyaka irenga 9 muri ikipe ya Manchester United. Naho kubajijwe kuvuga kuri myugariro y'imyaka 33 n'umunya Ireland y'Amajyaruguru yitwa Johnny Evans yakiniye Manchester United imyaka myinshi gusa akomeje kugenda atizwa amakipe agiye atandukanye. Mu mwaka ushize nibwo yagarutse muri Manchester United avuye muri Leicester City. Uyu Johnny Evans yegukanye ibikombe 11 muri Manchester United harimo 3 bya shampiyona English Premier League ndetse na kimwe cya UEFA Champions League. Imyaka 20 yarihiritse umwongereza Trent Alexander-Arnold n'indi kipe azi mu buzima bwe usibye Liverpool kuva ku myaka 6 yonyine y'amavuko kugeza ku musozo w'isezo imikino irenga 396 yayitsindiye ibitego 27 atanga imipira ivamo ibitego 96 mu bikombe yegukanye muri Liverpool birimo UEFA Champions League 2, shampiyona z'Abongereza 2, FA Cup, Carabao Cup n'ibindi bikombe bye bitandukanye. Kuri miliyoni 10 z'amapaundi kuri ubu n'umukinyi mushya wa Real Madrid yo muri Espagne azatangira kwikinira uhereye mu kwezi kwa 7 mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Nagire benshi bagamirwa umutozo w'Umudage Hans Flick umwaka wa mbere wonyine aje gutoza muri shampiyona ya Espagne yongeye guhora ibyishimo by'abakunzi ba FC Barcelona bongera kunyurwa mu mitima yabo. Imikino 18 ya shampiyona yonyine amanota 88 y'ibikombe yaracyegukanye ibitego 102 ekipe FC Barcelona yarabitsinze. By'umwihariko bafashijwemo n'abasore bayoboye ubusatirizi bwayo ndavuga abasore bagize umwaka gatangaza bayobowe na Lamine Yamal, Rafinha ndetse na Robert Lewandowski. Ibikombe 3 bikinirwa muri shampiyona ya Espagne byose barabyegukanye. Imikino 4 yabahuje na mukeba wabo w'ibihe byose ndavuga Real Madrid yose uko yakabaye barayitsinze ndetse n'akayabo k'ibitego. Bakurikiye na ekipe ya Real Madrid mukeba wayo barushije amanota agera kuri 4. Ku mwanya gatora za ekipe ya Atletico Madrid n'amanota 76 naho ku mwanya kane za Atletico Bilbao n'amanota 70 inganya n'ikipe ya Villarreal ku mwanya gatanu. Izi kipe nkubwira ko ari nazo zerekeza amarushanwa y'Uburayi UEFA Champions League mu mwaka utaha. Ama ekipe nka Leganés, Las Palmas ndetse na Real Valladolid mu mwaka utaha ntabwo zibona mu cyiciro cya mbere kubera ko zamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Abakinyi batsinze ibitego byinshi muri shampiyona ya Espagne bayobowe n'Umufaransa Kylian Mbappé mwaka wa mbere gusa amaze muri Real Madrid yasibye imikino 4 ya shampiyona ariko ni uyoboye abandi ko yatsinze ibitego 31 akurikiwe na rutahizamu wa FC Barcelona n'umunyapolonye Robert Lewandowski yasibye imikino nawe 4 ariko yatsinze ibitego 22. Ku mwanya gatatu turasanga Ante Budimir ni rutahizamu wa Osasuna nawe we yakinye imikino yose ko yakabaye atsinze ibitego 21. Ku mwanya kane turasanga Alexandre Sortov ni rutahizamu wa Atletico Madrid uyu nguyu yatsinze ibitego
20 mu mikino 35 gusa yakinye. Jose Perez ni rutahizamu wa Villarreal ku mwanya wa gatanu yatsinze ibitego 19 mu mikino 30 yakiniye iyi ekipe. Bamwe mu bakinnyi basezeye ama ekipe yabo utazongera kubona umwaka utaha muri shampiyona ya Espagne babewe n'umunyakroatia w'imyaka 39 Luka Modric. Uyu we azahora yibuka mu bakunzi n'abafana ba Real Madrid kubera ko ubwo yegeraga mu mwaka wa 2012 avuye mu ikipe ya Tottenham Hotspur yubatse ibigwi ndetse n'amateka azahora yibukirwa kubera ko muri kariyeri ye imikino irenga 1022 yakinye yatsinze ibitego 106 atanga imipira ivamo ibitego 169. Ikirenzeho Luka Modric yaje kwegukana igihembo cy'umukinnyi wa mbere ku isi kizwi nka Ballon d'Or byari mu mwaka wa 2018 ubwo yazaga kugeza ikipe y'igihugu ya Croatia ku mukino wa nyuma kabone nubwo baje gutsindwa n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Umunya-Espagne ukina ku ruhande rw'uburyo Lucas Vazquez w'imyaka 33 yaseze gukina muri Real Madrid ku musozo w'isezo nyuma y'uko yikiniye kuva mu mwaka wa 2015 bisa nkaho ubuzima bwe bwose bwa kariyeri yabumaze muri Real Madrid yitwayemo ibikombe bigera kuri 23 mu myaka irenga 10 yayikiniye. Icyo ukwiye kumenya mu byanze amashampiyona ko makomeye ku mugabane w'Uburayi uyu mwaka nuko shampiyona y'Abataliyani Serie A ari yonyine byasabye kwitabaza umunsi wa nyuma y'imikino kugira ngo amenyekane ikipe igomba kwirukana igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka kubera ko ikinyuranyo cyari inota rimwe gusa cyatandukanyaga amakipe abiri yari ku rutonde rwa shampiyona ndavuga Napoli ndetse na Inter de Milan. Umunsi wa nyuma ikipe ya Inter de Milan yerekeje ku kibuga cya Como itozwa n'umutoza Cesc Fabregas. Ikipe ya Inter de Milan asabwaga gutsinda uyu mukino ariko kandi igategereza nibiza kuva ku ikipe ya Napoli. Inter de Milan nakosaje gukora kubera ko yatsinze ibitego 2-1 gusa ku rundi ruhande ikipe ya Napoli nayo itari yemerewe ko ikosa iryo ari ryo ryose yaje guha ibyishimo abakunzi bayo n'abafana bayo ifashijwemo na rutahizamu Romelu Lukaku Bolingoli ndetse na Scott McTominay n'umutoza wabo Antonio Conte baje gufasha ikipe yabo gutsinda ikipe ya Cagliari ibitego 2-1 biza no kubafasha kwegukana igikombe cya shampiyona ku kinyuranyo tarimwe gusa barushaga ikipe ya Inter de Milan ari bakurikiye. Rutahizamu wawe abandi mu gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'Abataliyani uyu mwaka bayobowe na rutahizamu wa Atalanta yitwa Matteo Rutegui n'ibitego 25. Ku mwanya wa kabiri hazamuwe Izekini rutahizamu ikipe ya Fiorentina n'ibitego 19 naho ku mwanya wa gatatu yitwa Demola Lookman nawe ni wa Atalanta n'ibitego 15. Abinganya na Riccardo Orsolini rutahizamu ikipe ya Bologna naho ku mwanya wa gatanu yitwa Romelu Lukaku watakira ikipe ya Napoli n'ibitego 12. Igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa cyahawe umunya-Scottish cyangwa se Scotland yitwa Scott McTominay. Ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Napoli yayijemo avuye mu ikipe ya Manchester United. Umwaka wa mbere umutoza Vincent Kompany avuye gutoza mu Bwongereza yerekeje muri shampiyona y'Abadage Bundesliga cyo gutoza Bayern Munich yaje kongera gufasha ekipe kongera kwisubiza igikombe rero batakaje mwaka ari wabanje azakuyobora shampiyona twari igikombe no mu 82 aho yaje akurikiwe n'ikipe ya Bayern Leverkusen n'undere yakimutwaye mwaka ari wabanje no mu 69 ikipe Bayern Leverkusen ntabwo gizijya kure. Ku mwanya gatatu ikipe ya Eintracht Frankfurt, ku mwanya kane haje ikipe ya Borussia Dortmund mu 57 amakipe uko arane niyo zerekeza mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi UEFA Champions League mu mwaka utaha. Rutahizamu wewe abandi mu gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'Abadage Bundesliga bawe na rutahizamu Harry Kane n'umwongereza watakira Bayern Munich n'ibitego 26 akurikiwe na Patrick Schick w'ikipe ya Bayern Leverkusen ndetse na Sehu Guirassy w'ikipe ya Borussia Dortmund abo bombi banganya ibitego 21. Nyuma y'imyaka 2 yo guhindura amateka ikipe ya Bayern Leverkusen itaragiraga igikombe cya shampiyona y'Ubudage bwa mbere amateka bakacegukana abifashijwemo n'umutoza w'umunya-Espagne Xabi Alonso yahisemo gusezera muri ikipe ya Bayern Leverkusen maze yerekeza muri Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne azatoza mu mwaka utaha maze atasimbuzwa umutoza Erik ten Hag wahoze atoza Manchester United. Ari nako kandi imyaka 17 yari yiritse kuva mu mwaka wa 2008 kugeza na n'ubu umudage Thomas Müller nta yindi kipe yaraze mu buzima bw'usibye Bayern Munich yahisemo kwisezera ku mpera y'isezo imikino irenga 250 ibitego 255 assist cyangwa se imipira ivamo ibitego 284 yahisemo gusezera abakunzi b'ikipe ya Bayern Munich ku mpera y'isezo. Imyaka ikomeje kw'imyane ko abenshi bakomeje gukemanga Champions League y'Abafaransa kubera ko nahangana ashobora gusanga muri iri ligue ugereranije n'andi mashampiyona tuza ko makomeye ku mugabane w'Uburayi aho usanga ikipe imwe ishobora gutwara ibikombe imyaka 7 ikurikiranye ntayibasha kuyambura igikombe. Ndavuga Paris Saint-Germain yo kabutatinya no kuvuga ko ishobora kurusha ikipe ikurikira amanota rwose ateye isoni. N'uyu mwaka nta nkuru ririmo kubera ko Paris Saint-Germain yongeye kwegukana igikombe ku nshuro ya 8 yikurikiranya aho yarushaga ikipe ya Marseille yari ikurikiye amanota arenga 19.
ahubwo umunyemerere nerekeze ku batsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'Abafaransa bayobowe n'umwongereza Mason Greenwood watashyira ikipe ya Olympique de Marseille n'ibitego 21 habinganya na Ousmane Dembélé mu Faransa ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Amarushanwa y'amakipe yabaye ya mbere ku mugabane w'Uburayi munyemerere tuherekuye 21 Gicurasi ndama ekipe yombi yagize umwaka mubi imikino yisanze agiye gura ku mukino wa nyuma UEFA Europa League. By'umwihariko abatoza baya amakipe bombi bari mu mazi abira bifuza gutwara iki gikombe kikabasha kuba cyasevinga akazi kabo ndetse no gutanga ihumure ku bakunzi baya amakipe yombi. By'umwihariko umutoza Robin Amorim wa Manchester United basoje ku mwanya wa 15 muri shampiyona y'Abongereza ndetse n'umutoza Ange Postecoglou utoza ikipe ya Tottenham basoje ku mwanya wa 17. Mu nzira zo kugera ku mukino wa nyuma ekipe nka Man United yarasezera amakipe arimo abiri yo muri Espagne ndetse n'iyo mu France ndavuga Real Sociedad, Atletico Bilbao ndetse na Olympique Lyon, maze isanga Tottenham Hotspur yo yari yasezera amakipe nka Bodo Glimt mu mukino ya 1/2. Igitego kimwe rukumbi cyabonetse mu mpera cya mbere ku minota 42 gitsinzwe na Brennan Johnson nicyo cyahaye abakunzi ba Tottenham Hotspur n'umutoza Ange Postecoglou ibyishimo maze babasha gutsinda Man United ku mukino wa nyuma bahita babasha no kubona itike yo kuzerekereza mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi azwi nka UEFA Champions League mu mwaka utaha. Inyuma yo kubanzwa igitego mu gice cya mbere abarimo Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jordan Sancho ndetse na Moise Caicedo bahaye ibyishimo abakunzi ba Chelsea the Blues ubwo banyagiraga ikipe ya Real Betis ibitego 4-1 maze begukana igikombe cya UEFA Conference League maze barushaho gushimangira umwaka mwiza w'ubudasa abagize muri uyu mwaka. Bisabye ku ngoma y'umutoza Luis Enrique kugira ngo yahindure amateka ikipe ya Paris Saint-Germain yegukane UEFA Champions League yayo ya mbere mu mateka ni nyuma yo gutsinda ku mukino wa nyuma inyagiye ikipe ya Inter de Milan mu Butaliyani ibitego 5-0. Usibye kwegukana igikombe cyayo cya mbere isikoro n'agasuzuguro kamaze imyaka irenga 22 ka ikipe ya Olympique de Marseille y'abaturanyi yahoraga yisuzugura umunsi ku wundi yuko ari ikipe yonyine yo mu Faransa ifite UEFA Champions League. Bisabye imyaka 22 kugira ngo ikipe ya Paris Saint-Germain ikora ku gasuzuguro ndetse ihindure n'amateka. Niyo generation y'abastari bagiye bahinduranya baciniye ekipe ya Paris Saint-Germain barimo Kylian Mbappé, Lionel Messi, Angel Di Maria, Neymar de Silva, Edison Cavani n'abandi ntarondora. Abasore b'urubyiruko bakiri batowe na Ousmane Dembélé, Barcola, Achraf Hakimi, Desire Doué barabikoze bahindura ekipe ya Paris Saint-Germain amateka bwa mbere. Ni nyuma yo kudahabwa amahirwe na benshi kuva mu mikino ya 18 kirangiza mpaka 12 bari barasezera amakipe agera kuri 3 akomeye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo ndavuga Liverpool basezeye muri 18 kirangiza muri penalty shootout, Aston Villa basezeye muri 1/4 ndetse na Arsenal de Ghana ziherutse gusezera mu mikino ya 1/2 kirangiza bayitsinze imikino yabo banza no kwishyura ibitego 3-1 muri aggregate maze bisaga ku mukino wa nyuma bategerejwe n'ikipe ya Inter de Milan yo yaresezere ekipe ya FC Barcelona muri 1/2 kirangiza. Abenshi bakunze umupira w'amaguru batunguwe no gusanga aya makipe abiri ari yagiye kwisanga ku mukino wa nyuma UEFA Champions League nyuma yuko aya makipe yari yasezereye amakipe y'ibigugu afite ibigwi. Abenshi batekerezaga ko ari zo zizekana UEFA Champions League, muri izo ndavuga nka Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City, FC Barcelona n'izindi zagiye zitungurwa zigasezerwa hakiri kare. Bisabye umwaka wa 2025 kugira ngo ikipe ya Paris Saint-Germain ikure umwaka n'umuvumo wo gutegukana UEFA Champions League maze ihindura amateka. Wakwibaza uti se ko tubonye mu myaka 3 ishize amakipe agera kuri 2 atarafite UEFA Champions League, ndavuga Man City na Paris Saint-Germain zegukanye UEFA Champions League. Wakwibaza uti se izirimo nka Arsenal, Atletico Madrid n'izindi ntarondo izo zahindura amateka ryari ngo zegukane UEFA Champions League bwa mbere. Twiganirira munyemerere ari na muminira icegeranyo cy'ibyahanze sport muri uyu mwaka n'abateguriye gusa reka manze ngibutse ko kuva ku itariki 15 z'ukwezi gutaha kugera ku 13 z'ukwezi kwa karindwi hazatangira amarushanwa y'igikombe cy'isi mu maklebe. Ni igikombe kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese umufana wa Real Madrid, umufana wa Chelsea, wa Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Inter de Milan n'izindi ushonje uhishi. Niba rugambere warugeze kuri umuyoboro w'ibyegeranyo byiza nk'ibi mba nagutegura ntugire udakanze subscribe, like, share ndetse na comment byanyu ni ingenzi. Nk'ibisanzwe njye gutegura insinga na kugezaho je m'appelle journaliste G Bruce. Hasta la vista, ciao ciao.